Parlok baro gumbangilatip baka jinglong jingman na kajing saprang kunyang jingpang COVID-19 haka jala jingi bat hakari baka pratai shitalup kamlong kabasngan baknang bangin la banyadai lade bat ikiway na kajingpur baka jingibit jong u ka district magistrate jong Kariboy district nongpo kala penjeri ka section 144 CRPC ha kini kishnong menar jirang nong sir jirang new amkrem nong rim jirang umso panar yong nongwa maulen nongwa paham rempong mau tamur mau penar bat umso payo baleng ba kate kakandon an la khang persya banyelum breu palat yakasan ngut ha keno kajaka la haying breu ne he kijaka pat ba kentup ya kijing seng de kino kikenhun balang ban penlong yo penlong hat ban mi shi kijaka pat ba klam dadeng mas ban bia pathar bat lakhang ru ya kayat kayeng kikali ha kite kijaka de kumta parlo kane kade kapor kaba kinok sungstung ngidei bandon kajing yateli bat isnok tilang banjob ya unik nyang jingpang de kumta lakarpat iwei pa iwei nadu kibaret hadu kibalasan bat khamtam kinong yalam jong kikenhun balang bikin ai kajing yatrelang baknang bangin poy syakathong bat bangin babe hadin hakaju kapor ka district magistrate kalamaham balada lab ya kibele persya ya kane ka hukum an penshdam yaki katkum kaan kublai shibun